Wow! It's living time, mga Inday! Akala niya siya yung mag-race na lang mag-isa kay Savi tsaka kay Inday Gamay. Good morning, mga Inday. So, it's Friday. June 25 ata. So, ayan, nag-first feed ang lola niyo, mga Inday. And this is the first time na makikita ni Savi si Inday Gamay. So, papunta na sila dito. Kasama si Karen. Pero hindi namin alam if pwedeng pumasok si Karen. So, if hindi, si Savi na lang muna. And first time ko nakaligo ngayon. So, hindi lang buhok, yung ano lang, half body. So, pinaliguan ako ng nurse. And mamaya, i-check nila if pwede nang alisin yung catheter. Kasi, i-check nila if okay yung lakad ko, mga Inday. And, ayun, so, papunta sa bathroom, okay naman yung progress ko. So, okay yung lakad ko, hindi ako nahihilo. So, yun yung inaano nila, chine-check nila, mga Inday. So, yun yung update. And see you maya-maya pagdating ni Dudong Gamay. And this is Inday Gamay. Aww. Mga Inday, andito na ata sila. Hi! Hi! Oh, Karen, hello! It's just noisy. Ja. Kijk. En een baby! Ja, die zit hier. Op de grond staan allemaal. Daar kom je nooit meer vanaf. Dat wil je ook niet. Hey, Mijn baby. Ja. Zie je, de zusje? zusje. Ja. Niet kijken, is het net? Oké, is goed. Nee, je hebt zijn tijd, hè? Wat is Looking. hier? Hey, kus maar hier. Maar kus hem. Mama, kusje. Kus. Kus, ja. Je zus. Even kijken. Oké, even kijken. Kijk eens. Even drinken, maar. Baby. Baby. Mooi, hè? Heb je een zusje, Zavi? Is jouw zusje van Zavi? Het is kleiner dan ik dacht Heb eigenlijk. je zus? Echt, maar mijn zus is natuurlijk van monsterbaby's bevallen, dus het is echt een Nou, we are live, hè? Nee hoor. Grapje, grapje. Oh, schat. Ja, weet je het nooit. Kijk. Helene. Helene. Wil je alleen een kussen, Savi? Kusje? Nee, hè? Lief. Kleine naam. En vind je het mooi of niet? Mooi, hè? Ja. Ja. Wat zeg je? Is er wel melk? Ze wil eten. Ja, melk van mama. Ik vind dat ze zinvol. 1 hour later! Nakakaupo na ako. So, ayun, good news. And, ayun na nga sabi ko kanina, pinaliguan ako ng nurse. Tapos, tinanggal na yung ano ko dito, mga kabit-kabit ko dito. Pero, as you can see, as in, super maga pa. May mga bruises. Tingnan nyo. And, okay na yung pag-inom ko. Tsaka, ayan, my food. So, malakas na akong kumain. So, kakain muna ako habang tulog pa si baby. Ayan, si Inday Gamay. And si Dudong naman, mga Inday, umuwi saglit sa bahay. Kasi nga, hindi na, kumbaga last day na ngayon ng pagbantay kay Savi ni Karen. And, ayan, dun muna si Dudong sa bahay. Pumunta sila, actually nakita niyo yung video, kagagaling lang nila. Karen at hinatid dito, si Savi, tapos balik uli sa bahay. And, ano pa ba? So, hanggang, ano na time check, it's 1 o'clock in the afternoon. So, mga 3 o'clock, mga Inday, up to 3 o'clock, so kailangan makaihi ako.
Kasi inalis na din yung catheter mga Inday. So, doon nila i-check if pwede na akong umuwi or hindi. So, ayan na lang muna. And kakain na muna si Inday Val para, ayan, lumakas pa lalo. Deep in the shadows, I know it's hard to put one foot in front of the other. So far as the echo, where do we start? More moments later. Wow! So, this is Inday Gamay. Sag maar, ja, sag maar Inday Gamay. Sag maar, Inday Gamay. So, mga Inday, this is our last day here. So, Excellent. ay, nandito sila. Sinusundo ako, mga Inday. And, so, ito yung room namin for 2 days. Kasi yung 1 day sa isang room yun. Tapos, after ko panganak, nilipat kami dito. So, dito natutulog si Dudong. Ayan, so dito siya natutulog. Dito yung shower room. Ayan. Tapos, doon ako, mga Inday. Dito yung lababo. Ayan. So, ito na ano lang to. So, pwede to siyang iganon for privacy. And doon namin nilagay yung maleta. Dito nila chini-change at pinapadede si Inday Gamay if hindi enough yung gatas ko. Oh! You say hi, guys. Yeah, you can do it. Yeah, and then you sing, La la la, la la la. Hi, hi, guys. La 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 la, la la la. La la. Hi. Here, here. Here, Yeah, that is for voeten. So Mama will sit there, straks. Yeah, you hold your toots. Dat is voor mama straks, XAVY. Oh, waar is je schoenen dan? Thuisschoenen. Thuis? Ja, thuisschoenen. Oh, die kan nilagyan ni papa ng schoenen. Zijn wegschoenen. Oh my gosh, papa. Die zoeken. Oh, misschien in de auto, hè? Ja, auto. Meisjetje. It's leaving time, mga Inday. Mukhang ayaw pa umuwi. Yeah, you put the voeten. Check maar. Yay! Hey, hey, hey. So we're going home, mga Inday. Hello, Papa. Hello, 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 hello. Come on. Si XAVY, alam niyo ba walang sapatos kasi nasa sasakyan? Ja, hier, deze knop. Deze. Dicht. Nee, deze. Dit. De oranje, hè? Ja. Goed zo. Wow. Niet de auto. Ja. Goed gedaan. Automatisch. noem je dat. Naar de lift.
Hier, hier, Savi, hier. Alsjeblieft. En dan pijltje naar beneden. Beneden. Pijltje naar beneden. Beneden, ja. Dit is de pijl. Nee, die naar boven. Die dan hebben we die naar beneden. Yay! En dan 2 keer klappen. Dansen, dansen. Ja, zie je? Daar. Ga maar snel. En hier de 0. De 0, 0. Waar is 0? Dat is een 0. Dat is ook een 0. Oh ja, die nog net niet. Ja. Nou, nou. Wow. Hello, say hi here. Sabi. Hi. Hi, good afternoon. At last we are home. So, ayan si Savi, naglalaro. Doon pa rin, hindi muna namin i-disturb kasi nag-sleep siya. And si Papa, finally, akala niya siya yung mag-race na lang mag-isa kay Savi tsaka kay Inday Gamay. Traumatic experience for Mama and Papa. But we are home safe. And ayun, more on bed rest daw ako, sabi ng doktor. And ayun, mamaya in 30 minutes may pupunta dito. So I think 8 hours sila yung magbabantay. So makaka-sleep kami, dalawa ni Dudong. So sila yung magbabantay kay Inday Gamay. And kung ano-ano yung gagawin. Tapos i-check nila, monitor din nila si Inday Gamay, pati ako. So, ayan, very good naman siya. So, that's all for today muna, mga Inday, para sa update namin mag-ina. And thank you for watching our video. Thank you for all the prayers. And sa mga hindi pa po nakapag-subscribe, please subscribe to our channel and pati hit din po yung notification bell para if ever may mga bagong video kami, ma-notify kayo ng bonggang-bongga. Bye! Sabi, say bye-bye! Sabi. Sabi. Bye-bye. Ang papa.